Isoviwe Ukela Kilio Jisu Christa Zanunu Bete Kelushiawe Uko Kezedi Tsali Hako Kilipie Ukepinyefer Rasholotoke
KEPHRÜ 감사 NIEPUU Jehovah Peseyie no Viphrezo Zao Tisoja Kesa Osebro Hewa Zolasdi Yogobu Je Doshiri no Sholi Kevi Uti Kabi Hekatsulam Peseyie NIEPUU Yogo Butike Gra Kezevori no Sholi Mode Kehukinu Dere NIEPUU no Pucha Kekrigi Kezakrabi Hetsadi Yogobu no Sholi Kevi Tikabi Hekatsulam Peseyie Nginu Hashika Vor Media Hanya Haboshiri Se Hewa Zasadi Hegobu Hanunuri Rosholi Kevi Chakrabi Hetakalam Peseyie NIEPUU no Jebabado Anushiri NIEPUU Audio Visual Team Golarin Peseyie no Ugo Se Magajatsaga Golarin Peseyie Hebu Hetsa Banunu Moho Renadi Roshogi Ligula Peseyie NIEPUU no Ntio Vorgodo Tisojago Noshiri Ugo Se Magajatsaga NIEPUU Soro NIEPUU no Ntio Je Hego Luki Hakia Keze Roshobado NIEPUU no Ntio Je Doshiri Hego Rotsalasa Je Doshiri no Ntio Hego Bu Thejangunuo Saligedo Keko Kabia Je NIEPUU no Hego Rogoro Ke Zabor Jekazo Hego Rogoro Ke Vor Kesufuslam Peseyie no Ntio Vorgodo Tisojago no Shiri NIEPUU no Ntio Hego Rogoli Je NIEPUU Hego Mepoburi Tepe Tesahonu Tatsa Meje Kemeje Gazam Hapuritsa Je NIEPUU Derino Ntio Hego Croisa Hego Bu Hanoshiri Hego Bu Putu Menyobadi NIEPUU Kunyobo La Putike Vibunu La Hego Bu Vor Keze Nroshole Kedo Keko Kabia Tsaje Je Doshiri NIEPUU Hego Roshoko Pete Lebien Vietsele Non Ntio Tereno Telagozo Se Medokim Hetzel Nudi Hago Habetese Nyo Jesu Krista Zase Chaseyawe Amen 제도 KETHODIE KEPHRÜ 첼리고 그레보디 케르테타 보노누 게르디에가죠 응고 프레리도 첼리고 그레보디 케르테타 보노누 게르디에가죠 부츠누 특게바 고켈리에 짤리 하리 케테제 카비에 제호바 쯔제 보에 비조즐라 보케 크레 케차체 바야즐라 이스라엘 부 부제 Poke Kre Kecha Baya Isilie Aaron Kikrubu Puje Poke Kre Kecha Baya Isilie Jehovah PRELUDE Kejako Bupuje Poke Kre Kecha Baya Isilie A Kemejekelie Nu Jehovah Kie Jehovah Afekoshe Di Apie Teche Kemeya Onushe Jehovah Akitsa Amichelielho ZHAPU KEPHRÜ Agi Kedipo Chelevita Jehovah Akitsa Akrohi Ketu La A Angumumie Mho Gogele Nguzotyo Temie Pele Ketsu Kiri Jehovah Rezekeleu Viko Keko Kesemie Pele Ketsu Kiri Jehovah Rezekeleu Viko Seye Petego Ahofolie Jehovah Azanunu Uko Datewa Uko Ahofolie Ake Amhu Pete Hofolie Jehovah Zanunu A Uko Datewa Uko Mefi Kemhi A Hofolie Zohumi Doi Uko Tupar Jehovah Zanunu A Uko Datewa Ane Petoshe A Tetsutan Ta Deri Jehovah Akrohishe Jehovah Se Ake Ku Mu Atsaliu Boy Akelakeliu Chede Ugo Jero MHAKENGU Kezatiu Jetiu no Bale Dado Mu Sala Ki Krupeteburi Utio Kinu MHAKENGU Kezatiu Bale Soro Sasie Kechanun Kasa Kezugo Sekezaledi Chalie
Jesu Christa o kela kelio zano ni ko pete kelushia. O go tie Pentecost Sunday ECD UBC calendar no ribeba mo ha pemedi atie MHAKENGU tute kinye kusoku ponu vo hidia ponu no ni bodie se kezashinata. Peseyie chazade sila kusoku ponu kerse KETHODIE promotadio. Kemsaro fekevor Pentecost ja volitate u kopete kezevo teche ponuba site va ponu pafe potiginu credim hevordi u ko keba kiu pete tsuleta rumi themieme kimhi pro kezavo u komi popo gi papreta u ko pete kemsaro fu u tsufedi rofu we chekeshim hi die kekriko nunum hapusieta sigi tikrosi ye pete nunu nan no peche segeje judami vor Jerusalem no luba mom hafe hausi ke liye ki krodi vor kingu liye mo ungo pita kekela mona peta ke liye kwe uko mi popo je ramie die nunu hapu ke ba siketala sidi ungo top fedisie diepu ke ba hau pete galil me zomome
disiliro kikidi uko pete utio udienunu si pretaga partia mie media mie Ilamit mie Syro Mesopotamia Judea mu Cappadocia Pontu mu Asia nunu kevor mie homie Phrygia mu Pamphylia Egypt mu Kurin kepinyoki Libya nu kebamie Tiu Rome nunu resoch kevor Juda mie nan zeketako Krita mie mu Arab mie upete utio udien nunu ukepinyo fem hakeja chekeshe zer nabate sita Sidi uko pete va petova mu ungo disie honi hoki hauki kidi hilietaga si bata deri kekri ko ketekredi uko zu sase utsufa bali isita mu hausie pitor KETHODIE ko mu pele li keri ko ze mulia Jisue posidi ko ki keputoi uko Jerusalem no badi po prakesha diungu kecha feba mo ha kemsaro fo poba jisu apu kecha kemsaro fo ugo givor kilieki ugo ke konguli tio site ugo Jerusalem no Judea pette mo Samaria no tiu kiju vala ketsori po japumi cheli ketio Pusa ma kecha ko tuthe kinyu prakesha ki Pentecost no NIEPUU prakesha dio chitsi shegecha ngulie Juda mi calendar mehoshaliro Tingi kemiye se ngulia muhakwaliro tabernacles Passover chike vungi mu Pentecost isi Pentecost iso Zao Jesu Christa tigi lakho kita ja hepengu sievor Greek mediano Pentecost pocha ja hepengu isi mori 58 kekradinuro uko Pentecost nie jadudio ngia is asi hatiki hatonu Posiva Kereto be Jehovah Kisha Kecha offering of the first fruits. Momhacha kekri boliro uko etiso jahniha kepenyo fe juda me tejoko kapie utse kesha kecheri peleasi. Musla Pentecost nye kepenyo fe kemesaro fe baptism kapie Jesus yedzi ko tshe kecha pochanise. Pentecost tingi tiu no mha chapar kechako leshero ketholeshe keweu mo kesau unidono line por hepe vise kesha susungulie ketholeshe keweu tiu no liro kemesaro fe we kedakelie temi gropogino ungom hatho chesha isi deri ketholeshe kesau tiu no mehola keshiki kemesaro fe potipeteno Christa pelekelie ko zesi tio keta ngulie mom ha kechako kinyenu ngukilie Pentecost so jahnya kemesaro we Christa sidziko tsufalie mo ugo zetiota temi kelhudze mori temi history meho keshaki phacha se meyese kejangu musuko haliro kerio jisu penyo kevor kinyo jisu se mo porhil lakesie seo kemesaro Pentecost so janye zurkecho Hage gripori sem hacha se kemia hagoze kemejelien jenhe Luka mhakechoko kinyeno cha seo pupie uko kie kesha kezem hoshene kerio Pentecost zasiu mhakechoko kinye ponudie Jisu sidi ko Jerusalem no kipono kenguli diba Rome hafe potigi no kridim hevor di uko kebat kiu petetsuleta mo mitemie me kemhe pro keza vo uko mi popo gi ba preta Johan mi baptize Chia kejao pukecha Jesue kemesaro fo no mo minu no zulupie temie gotzatio isi temie me kimhe mi zasi hau pochake dipoga temie me liro dipu mudiliki vi pupie japuche keche zasiute mia kepenyo fe presence zasipo fire is a sign of God's presence kepenyo fe sinyogi no kepar Miopo nunu pokitio mosaracha. Sesiri Israel mioko Egypt nunu tapra kecheki. Kepenyo fe mijo po chidi ukom hodze tio uko chata. Tio kepra tute se mu tute gerse no tedze hani hangulia. Mu kepelimie mi kekrari kemsaro fe presence zeke sekecha mori encounter chekecha umelu no mi tu ke bakim he experience chia kecha pujania. Hani pu sidziko maki kechokropo simunga pocha kemie those uko kemesaro fu bu uko tsufelie
hani ha nunu uko kelhur dita mo hila si keta krista ke ko uko ngulieta uko ke nudo mo mi cheke bau jeta mo ke mesaro fe ke ko mo authority u sedi uko tapu sedi ZHAPU cheparta uko ke mesaro fe ke ko sedi mi cheke shoro mo uko am hapetenu ke mesaro fe redie di luto da ugori thie haura kra ke sala shekhe thethemi ke hubori Jesu Christa pelelie mo polibi uvichili ke takie ke mesaro fe ke ko haungu levi u ke luno po ke ko haunu to si to le ke tola chaba zo morsho mo hanum ha po le pe krisha marke sholiro ke mesaro fe bu u ke tu chekili how high vapo rabimo there is continual experience po ngumu ngulala kilie po ike chelele morsho tie ugo kikim hidi mi boy ke mesaro fe bu potsu fe ke ba siliviga Thejangunuo pokelhuno rofasiko ngutatio Galatia pengono rofasiko ngulia ke krie unigeja ke zeke vi shige shihegeja mingu ke mije vi geja ke dietho menne geja mo uke tekeregeja kenyo pokelhuno rofa paprogo ngutatio Korint mie ko kerio kerginye tinye no kerapo no bugeja deri ke hupo buri se me vi reli ke tio la rofe ke kopie tse pressure ya sidi rofe so gino ma si se homietsa mo rofe so gino ma si ke lie tie se homietsa si rofe so gino ke pele se homietsa mo rofe so gi no cheke shorho ke lie ke ko se homietsa ti rofe so gino ungom ha to chili ke tio ke ko se homietsa si ro si je ke si die ke pum ha pro se homietsa ti rofe go si ke kri le ke vi se homietsa mo fe ke kri chapu le ke vi se homietsa deri rofe pozo cha zo ke cha su tio po ke lem hidi ke za ke kri pie mietsa sha ti su ko pette ko no macheya isi Krista mi homieliro ke mesaro funu zulufe ligeta zasiu tangs nom hapu par ke cha dileya muthimie ke hubori tangs pu ke momia se ke mesaro funu baptize chmo ige chleya derim hapu ko silike view se ke mesaro fu we no hapro ke kri ke cha khashiya mu tangs nu dipu ke cha ri soko dono pozo mo salami poe tangs num hapuli moro ke mesaro fu no baptize chmo ige cha bulekenja Sasirium hapole marke sholiro ke thoke moroffe mo false prophet ke krari tangs nu dipulia siro nan ke krimezia ke chogori siliazo salaro funu die pugeche pocha ke la sili morsho mo hakim hidi ke thomo ke medao sikrilie ke tola nipu diese ke medjeli morsho Roffe mo num hapugeche nipu die zeke vajaba mo liro so nipu kinu vomate pahano ha unko menyo se morsaba ke kilamne unko donurim ha heche kapi sierba Pastor New Tiedze Diepo Pugeshe Rakrasi Baya Nagaland is becoming a fertile land for cults to grow. Nagaland ketoke monane kobu mimili ki viteche cross segeje pochabate geje pwe pu mu hawa ketotu. Nipu dieno lupesu tiomoliro ugori Hakebeta dia lu haubu ugo ke vebe shawali ke vit haunu patazo mo ungo hanu menyo se samorsha bawe kinyo Pentecost no temiko pakeche go kinye pengunu kerse Pentecosti hanu ha international grodi po vor Jerusalem no kengu ke ba ngulie ugo judamie zosheri seye ke kri ke channel hu ke chela ugo culturally mo linguistically diverse se ke cha susungulie mo hakim hi di ke mesaro fewe krista ke hu ke lebie multicultural diversity no che ke sha suseringu verse pengu mo soro no mahoshaliro catholic ke sau tiki judamie seye ke kri ke chano luba ke changulie mo ukwe tije kepra Jerusalem no vor judami nanna jo medzidi tingingi gecha cheya hawa kinheri ke pushete Jesus yedzi ko ke mesaro fu cheke shem hidi he di ke krigo no
num hapu tha ke cha ngutse juda mi thachilu ki hakino voba ke cho ko ma ha ko hangusha ukongo phida jisu siji ko galil miezo di die ke kri ke chno uke penyo fem ha ke cha che ke sha die ZHAPU parta siye ke kri ke chno vor ke ba ko liro partia mie media mie ilamit mie Mesopotamia Judea Cappadocia Pontum Asia Egypt Mukurin ke penyoki Libya no ke ba mie tiu Rom no research ke vor juda mie mu juda mie nan zeketa ko krita mie mu arabe mie isidingulie Jesu sidi ko ke mesaro fa ke ko no ugo dim hakibori simo tozo ke cha ko pu ke lezo deri thimi ko ugo ngo chakre ugo se meze ba ke cha leta chaseo pitor ZHAPU die ko MHAKENGU ko keyiekeshüko no me fa po ke cha pitor ke lu me hoshiliro ke mesaro fa ke ko pogi voliro po tafasedi mapu ke lie hangu tekra kinyevo ke ta giwe po no vase jisu melie ke wariche ugori tejesu si preva deriti we po tafasedi timie tingem hojuri thadi NIEPUU ZHAPU chada pitore sie thalidi ugoem meze bamosha siro po Joel sidi ke siu dio pupie temie diego ke lasha po ugo ki ZHAPU chedisie ugo bu Krista sidi ko ZHAPU peleli nusha ke kilamona ke tolesha ke weuno sidi ke sidie pupie ke ba ko Jesu Krista gino chitsisha wa ke tala siro po tit thelaza ikeje dioliro Krista ki no tsur kerio mo lavor ke tiu unye dono poba NIEPUU soja ke mo zaye ke voru pocha Krista mi tiu Christian age poba mo poti ha Jesu Krista ki no la tsur la ke tsur he pothela chdio mark po pengu luk die ke thano me fa po mo ibriko po mo kinie pressure vi poti thela ha liro ke shom ho dinya kecha judgment against evil siro ke shom ho ko kilie authority over evil mo ki jenu thimi ko bu ke la kilie chao sile ke vitipo opportunity for salvation poti how Tileta ro ke pinyo fe po Kehou ki juno chawatio mo ki juno dinyare segeja segetio deri timi Kehou bori pozaki ke liye ke lalitio isidi podino pobeba dio Pentecost ke ko MHAKENGU ko kinye me fa kinye no hidia po ke to nyolu zapra kerepo me fa ki tefa nungu kilie deri mosa po ki Allah non royame Jehovah bu porofupie Jehovah timi pete gogi shisha di uko bu siedze ke simi chepregelewe aki ke dit tede ani doga sita mosa NIEPUU bu porofu rupie mi pete gi shege shemenguse mo mosa potigi mengu ke ba ha Pentecost ni ke mesarofu rupie Krista pele ke limie gi shisha tenno ri tafuri juda mi ke mo miri motie ri temie ke hubori Krista peleli ke tamie ke mesaro fu ugilerta ya ma ko ha chekilie pete ke pinyo fam har ke vino cheke shozo romi ke di mo juda mi thejo ke sego tyoki debo ko mure bari ke pinyo fam hatho ke diwa mo pitor Krista hilasi ke ta ZHAPU die ko mi ke kra reche ke klamna ukwe jahepengu ki po Jerusalem no thingiu la bavorda mo ukori Jesus se mo hilasi ke ta die ko na bazotla pitore cheli ko ke soro thetha no kerepo no nuri ZHAPU chelasha mo popu ke cheli hanu David no potyo popu ba mo deri Krista ZHAPU ke ba thasha pitore hakim hidi Krista ZHAPU chesha po Jesu we NIEPUU mo Krista ozo po sieta mo kesi no hilasilie di po zeza yechete por bi kela kelio mo NIEPUU zo po sie mi ke krimi poritio mo po cha Jesu bi u ke jova shalivi mo u ke hum ho ke ko po seba kinyo Jesu we
KETHODIE po ZHAPU po theo ke masaro fo khapie pette po themie ko tsaya seu themi Kehou bori rofe ke lalie kenemie Jesu Christa pelele morsho mo ke puma nururi di po si medzita morsho zinu baptise ke lie ke la ke lie bi u vie chili ke taza si pozo mo thenu ke those rdilie mo ke pelenu lu ke shahani ha ke jova ke tsa mo ke la ke lie nguli ke ta zasi ke thowe Dio pelele ke ta ke hupori pupi ke ba ke masaro film hapro mere ba morsho pengu themi ke hupori Christa diornya molele ke ta ke sho ke ro punu uthio u kirili morsho soru Jesu Christa lavortio mo ke penyo fa ke dio chitsi shatio themi go pitor ZHAPU di gornya di umelu va pechatilie di sie pitor mo apostol ke kriko ki uko buki di bo chero video ga keche ketso mo hanya ha themi ngese mese Christa ke pele no zulu felie mo uko salie hanu uko burim ha poleshe ke no liro poti ke kratza uko NIEPUU dierne uni seliri suno potela choya deri themi ko pitormo apostle ke kriko ki ketso keche kemhi ungori thi NIEPUU ki siro abu ke di bo chili morshoga idi ketso keche no parli morshowe tie pendiko sande ti hauno ke masaro fu suposhi keche le kesala sheke ke masaro fu ke ko rile lasha kesala sha mo pentecosti so jahabu ukepele cheke meti mo ukemera chepeni sasha ke lie chelie thine ugo Terhüja keja ke penyo fapo pele baya ke chele ke sashadi uthio ukhapi ke penyo fajiuno chela shamo sije ke si ko pubi ke batoi uke lakilio jisue kijunu tsur poe uko lasye shamo hilasiete poe ke masaro fa rupie pothemi ko tsaketio pusha mo podi hauri tsishete siro poe lavor ketio pusha mo poe lavor zotio po fe mo mere ke baki tisonhe uthio ukapie po ke kredino she mo po diezeno lu mo polie chabazoli ke NIEPUU bujabie petego tshekilie chichi ke chachili dio digi ke bahi ko po bejewe no Tedozo shiri India no hikor chekisala ke shla ke tezi kansia mo sigili kimhe hikobo ke masaro fa suboshi mo po ke ko soseri leke sashidi NIEPUU hikobo hekha pie ke masaro fa ke ko no tsla sashigili chilie mo tie ke masaro fa bo hikomi popo ke cha racha mo hikomi popo ke cha chathadi hikobuno NIEPUU meddo no doshekili me chepreji din ki chaya mo NIEPUU non thio heko nuri si prebasla heko kelle heko no dono legori non to pette cheke message di NIEPUU no heko ke lu ha halipie nviechili mo meddo ke view ke michili chi mo heko ke lu gino nzabu zapu za yo chili mo mi bo higino ntedja ngo kile chili chi NIEPUU di mako pette se arakili Jesu Christa za no chashiawe amen